Ialehkai 2020 happening in New Zealand, Persia ke South Africa. Aba pai syakna ke Ialehkai ke New Zealand kala khur ke namjob. Adin magalala ban pilim suk ya ke South Africa. Hadu prau piket baleng bagan ke job ke New Zealand ka tami ke series da arla ka way. Ialehkai Indian Football League happening ke Gokulam Kerala, Persia ke Dempo. Hagana ke Ialehkai ke Gokulam Kerala kala khur ke namjob. Adin magalala ban pilim ya ke Dempo da arla non. Ialehkai happening ke Aizawl FC, Persia ke Diamond Harbour. Aba pai syakna ke Ialehkai ke Diamond Harbour kala khur ke namjob. Adin magalala ban pilim ya ke Aizawl FC da arla non. Baleng bagan ke job ke Diamond Harbour kala Kiew ke Kyrdan ke Beningkong hagmi ya ken point. Ialehkai Indian Super League happening ke North East United, Persia ke Odisha. Hagana ke Ialehkai ke Odisha kala khur ke namjob. Adin magalala ban pilim suk ya ke North East United adu saula ka way. Agway par ke Ialehkai Indian Super League happening ke Mohun Bagan SG, Persia ke Mumbai City. Aba pai syakna ke Ialehkai ke Mumbai City kala khur ke namjob. Adin magalala ban pilim ya ke Mohun Bagan Super Giant da shikulanon. Baleng bagan ke job ke Mumbai City kala Kiew ke Kyrdan ke Beningkong agami ya ken point. Ialehkai Serie A perengkat ke Gliari, Persia ke Napoli, kabre ke Kynhun Ialehkai jong di Bruyne. Hagana ke Ialehkai ke Napoli kala khur ke namjob. Adin bagalala ban pilim ya ke Gliari da shikul lanon. Baria ke shikul la yo ban chap leng bau mak jomine tang ha ke minit ke baar. Baleng bagan ke job ke Napoli kala Kiew ke Kyrdan ke baar agami ya ken point. Ialehkai League 1 happening ke Lens, Persia ke Angers. Aba pai syakna ke Ialehkai ke Lens kala khur ke namjob. Adin bagalala bat pilim suk ya ke Angers hadu san la ka way. Baleng bagan ke job ke Lens kala Kiew biang ke Kyrdan ke Beningkong agami ya ken point. Henry ka tam tang ar point ya ke PSG batam art league Ialehkai. Ialehkai Premier League happening ke Bournemouth, Persia ke Manchester United. Hagana ke Ialehkai baru art league Kynhun kia khai damar argul adu bukut ke Ialehkai. Berhagana ke Ialehkai kapten Barim ke Manchester United umagai ule yo pedang ya keretkan. Ialehkai La Liga happening ke Villarreal, Persia ke Real Sociedad. Hagana ke Ialehkai ke Villarreal kala khur ke namjob. Adin bagalala ban pilim ya ke Real Sociedad dan lain ke way. Baleng bagan ke job ke Villarreal kala Kiew ke Kyrdan ke balai agami ya ken point.